dobrodošli na moj kanal. Današnja tema ovog videa je šta po mom mišljenju treba za uspješnost neke veze ili braka. Reći ću vam nekoliko stvari što ja mislim da je potrebno da bi održali neku zdravu i uspješnu vezu. Naravno da vam neću pričati one standardne kao što je poštovanje, ljubav i slično. Ja ću vam ispričati šta je mene moj život naučio i moje iskustvo i nadam se da će vam to biti od koristi. Prvu stvar, i što mislim da je najvažnija, da partner ili partnerka jednostavno zadrži tu svoju slobodu. Kad kažem slobodu, ne mislim da živimo odvojeni život. Jer sada kada stupiš u vezu ili brak, jednostavno se ta osoba posveti samo njoj. Mislim da je to pogrešno jer svaka osoba ima pravo da ima svoj život, svoje prijatelje, svoj hobi, svoj posao. Druga najvažnija stvar je razumijevanje. Mislim da svaka žena ili muškarac treba da ima razumijevanje za saputnika svog. Jer, na primjer, muž možda puno putuje zbog posla, muž puno radi. Jednostavno trebamo imati razumijevanje za to, ali uvijek u granicama normali. Treća stvar, što po mom mišljenju je najvažnija, je da moramo isključiti ono ja sam u pravu. Jer kada kreneš u vezu ili brak, jednostavno moraš biti s tom osobom kao tim. Ja znam da je to teško, pogotovo u meni je bilo. Jer jednostavno jedinica sam bila i uvijek sam mislila da ja moram biti u pravu. Ali to je veoma u krivu jer, kako da vam kažem, sa osobom morate biti kao jedno, kao tim. Još jednu stvar ne volim je kada se u javnosti psuje, kada se svađaju u javnosti, kada govori jedno drugom svašta u javnosti. Jednostavno mislim da to trebamo ostaviti među četiri zida. I kada dođemo među četiri zida, nije baš lijepo da se nazivamo pogrdnim imenima ili nešto slično. Ako se slažete sa mnom ili ako imate različito mišljenje, pišite mi dole u komentaru. A ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i pretplatite se na moj kanal.